Well, Nnawotwi, I'm Adom TV soon. It's a beautiful Saturday morning. Baby, I will be Ghana's #1 TV station, Adom TV. And now, February, Bosom in there, Tosso, a Dubako. Not just a Bosumi, a Tossumi, no Cracker, you will me a Dubako, and a Yewumianka Cracker, ye Koyan himself. Mimi that will say, na se Nnawotwi Eboa, Nnawotwi Jumadi. And a simkunya na yede ebre wo sa dwumadi so na nsem a edi akotene na wotwemu ni nyina no yeyi mu baaku anamienu a edisi esan so gebre wo ho na yesimkunya na yesan so ebobo ho ebre ba mu a ye ba wakwanya na so Fred wadwenkyere edeba. But as always, we are on Facebook, we are on Instagram, we are on YouTube until you get the chance to join us, and then you share your thoughts, your comments with us na fe agebre na yakenkan I'm the Chief Jerry Forson on behalf of my solid production team. One more Adom no. Nnawotwi akwaba. Oti en council asempa 94.7 FM. The Jumadi yahye any edi free studios have 355 Fanofa Street. Okokomlemle and crying. Nnawotwi akwaba. Now, yebeka say MPP amayokoi ye ko 2024 battle no hwa ko hia. Say one more eyi okandifo flag bearer. Manidi amanyoko no enim ekobasa akonyato a na adehye airpre amongst edinya anampanifo a wo airpre flag bearer position no eye opania na ohwe adwadie eni mfidijuma trade and industry minister honorable Alan Kojo Chairmanten wayiniti se MPP amanyoko no ma na kwanya obetimi abedi amanyoko no enim menti ye kasai odi nidwumadie as minister no odi atoho momampani adanase Emma wabu asimu atese wo ye campaign na enisa na wone nananom atran konya wo sehwiwi oso ekodi ahia na wotwe ye mu ana wode to manim se nokre aman ni mu ayeden na MPP amayoko no aban no omo ye adwuma de enso so hwese ne asika sam ne se na aman ni mu ayeden no a se campaign message pa wo mo de ko 2024 ayeden ama MPP anapei ye bechi bre na fei ye bobom aso ye ko 2024 abato yi de asempa na MPP amayoko no won beka kire Ghana fo ejina so ato aba ede ama won mo. It's very interesting. Ye behwe video no na fe ya twetwemu enkomo ne etoso mienu domestic debt exchange program eno akoye ho as part of ye IMF akwani abedie ne kwa befa so atoto esika samunti sa hihye yi aba abeda ho na otwi pensioners womo kwa mahomgiem ede womo ho agimu bi bokoko sa aban wafo afefa enyenye pension sika na wodo nsa beka ementi Ministry of Finance ye na wotwi nyina no da bia womo du ho akyerantwia ne sa enra enra oba penny Gloria Akufu na wono so Sophia Akufu na wono so edibu akotene pa well ene ye behwe there are new terms aban no ede aba behwe terms no and afei extension ye be kai say extension no and as a deadline no na 31st January and 31st January no wo de call 7th February 2023 ye ka say wo de akopem Valentine na say Valentine gift wo de ma bond holders ni nyina no say by 14th February there na wa wo pe no wo do ho abechem wa wo pe no so na wa twe ho asinchen we'll be looking at the terms no and afei extension womo ede abano. These are the two issues and pay ya isinkonya ya bana ya babubu. Bidin the Chief Jerry Forson, stay with us on Facebook na afei fa comment fa to ebejebre na afei yakenkan ede amount na Nnawotwi dwumadi so